بسم الله الرحمن الرحيم. Yaulo kanguli emwekevu irumbi daulo mvunzambuda na mashashi ya ahe uhusu mauzambwembwe yekamba ndongoze jajiri zitije mjambwa kamjambiwa baya jwa mwando timjizi mjizi wandrongoyo ndeuzijo mwiso yeujwa zatubira yeurambwa ndongoze jajiri base kamda sikopoza hilano choto arijomwa mbaneshi menyao wanzani mindu mizirodo nkodo na ukalensi wa mduko tauno batsando monsimwa yabo izitendwa ze jadungana abo mtsinza Kongo waondapo hahumtosa ni hezentosa za Kiislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wona filosofi mhuyu harumwema filosofi waho walozi ikao haka ujuli haniha he isimu ya mnano hoa itafsiri haone sokaya ekashiyama eushono hoa eshama ndashi owajizi harimo owalozi waramba ukaya mlozi katubwa misi haukaye kahende hashirombwani kashijanja hanywanyi mwafi shashi kuwala nabwe basiye na mlozutu jwae hazahahe yeurubuwa hafunguinraji amma zeno hoa ekashiyama wushowa hatartibu za mihononi eshelo shilashi wa banu shiliyo shirejeo mihononi hao abonge waheshimiwa wajo ukozizo wa Komori ho hanza Rabbal alamina ngarimaru waoni haumabanu kaya sheama eushono hoa sheama yeushono hoa abonge wanzani watukufu emadabo kaundo aritsanganya banu yonzi mahambili ikao imadea handani ngayonesao erisala ya jaharimwa ya jambe na ngoma ijewa mbeukaya ranza rijerizine rireme ngoma richeze bora harumo mji wa mbeni edea handani risala la wana ni serikali. Suala ya pili baada Sheikh Fakhruddin waziri wa hizi habari za ndani ya roha ehambwa prefe wa heya mahame baada ya haraya urejei harumwazi hazizahe ranzinda bala hata mpaka leo hatante yena delegation warejei harimwa waziri wa hizi habari za ndani wende waonde mba tartibu ya kubaliwa idara harimwa mji harimwa miji ya mahame noborae prefecture itike hunu mjini mbeni itondizo kana ujahazini hunu baada ya mahame akautanganyawe tsaleni yeti mengoni mwandu waja yabo shamze watu machindo hajanesu alayo kaya a prefecture ya hamahame ngekao mkobani hatandi amma emadea handani ngamobo myezi mnguze nongoni zambo banu zitirengwaho kabizambo moto shaye serikali mzirenge boza mhusuni ukaya zosibuzi nado upande wa ukaya
risala ijambeni ijambe wa mbeni ukaya ze habari zaho utamaduni kulturi yansi rijo tamani ze habari zaho utamaduni zije zifanyishi harumu mji wa mbeni. Suriana suale rengwa na baade suala ya rengwa ishawirilwa. Baada shawirilwa abo wajibu majawabu menjinga hutaji wao na wenji wakansi hamaka hadodo hotolinda le jawabu imali henao imali senao na nyinga mju wao ukambeni oti jau suala ija wakati mziro ibeshwa wanwa kao leo kwa naka ushinda watungo mtanga huo shaira mlio muhimu ngere mwao. Izora nzori tekelezendi ni sira kubalukaya siwa na adahamu mguya jelari ke haramu mjiunu yeo shababi wa mbeni o winji wa hao wajeleza o jewsoni mwe suala yin. Kabla nejanji ya ndondo wananyasi watukufu mwaniki wa yemba wa inu mshuhuli heniyo yaswabili hananeza nsaboza utamaduni zinu zanzo zike bora zike sona haya he sisi juye rendora wazema hamengo mitano hokao raha yensi ya Komoro ketu shindofana ne majirani. Omuhimu owamba zijezi fanyishihe mbeni ari mbeni mji wa kitamaduni. Owamba zensabu hizo zijezi fanyishi ari leo ndo wajuao ukambeni omji wa kitamaduni ezahe kejaka lembena ngoma limide wajulizo minazala jana sha omuhimu leo wafungu masa wambembeni unu mji wa kitamaduni sindabo sha ila kileanzo ifungwe omwango unu giona manyoma ili na sheta sarirumiao imanyonga yomehenji hana maili lakile yoke naka mshindo bale gobalinu ila kileanzo ibulu ale gobalinu giona manyoma ili na shetasa wambeni wakazema goba gishwana manyomenji nganzola kile ya manyomenji ndemana namba ukaya owanduwani kwaze habari zinu kabatino hoa yodemano kashiyama ni shoga shijo urubulwa shiyama ni shoga shijo urubulwa haukeri sala kejani kwa nohoa shaya mra kubali ya jaji la pize mwishia watukufu esheri na itiyabanu inu sheri yafanyiwa ezamaratu uzalwa sharambano kamvula nati mriazalo hale ritahari zijua nabo razinjari zijua iheziwa bumgwa johu mhafadhi yamletizo muri Sheikh Maruf hunu mjini mbeni eshirinu ikaujeheziwa baada wa mbeni watanganye masa wanyamize magora walinde mwenda maze ya rashiwara watanganya wona wa mahame wakubaliana mrongozi uka Ahmed Abdalla hawa usongu mjini mbeni Ahmed Abdalla kahuzisa yele gobali emru libuaje Suriana emfumbili Ahmed Abdalla hakauja hunu mjini mbeni shahambilwando
basa Ahmed Abdalla bo yakabjambeni banu kabatsida hulakana mfule yati tsotsinzwa kabatsi mji wa mahame watsuja na mbe hotsone sa Ahmed Abdalla unro na humrengandro na humhishimu bahibada yabo Ahmed Abdalla atendeza domo Ahmed Abdalla hatendeza domo hesa ele garila helijo biranda bihohuja Ahmed Abdalla atendeza domo masuma zima ushele watasi paretsinzwa yuholo alami Ahmed Abdalla wa mahamena mbeni waja wambanga M2000 wabangwe ni mbeni abonge rundu shahatu na wa mahame abonge baada yabo dukanga bonongoza hana tarehe za asili ranzori juze ema politisie wa hengazi jainu awema politisie wa he komorinu kamili wado John Rongoyo kweli koza kazi liyo shaka bana mndu politisi yapatana na mndu mbeni haruma siasa mndu mbeni wo ya mrabi haja mpaka hamfanyila uziro amjomni kanu shahidi o wakati wali swalihi hafu mwandu sitar mumjombeni unu abwandu wakaona ali swalihi tujuru kwaja kiru mrati rijari hondo mashukatera tujuru wandu wakaushukiza ndo tera wandu mbeni wakwaja waransi rijanga sina moyo rono le duzu uhunda le 14 la mbeni tujuru wandu wasarse kabatsinga mzima yamba nguronsi raisi wa daula heza jirimbeni abo yoanda manaswife kawe komorinu makhususu do angazija ngwajao ka siasa mra siasa yepatana na mruma hunu yetofa naye illa badeka hafanya dhara ujuma dhara abonge Mheshimiwa Said Muhammad Tulamba susua ewa marhaba ali janera mbala sumpu ewa ambagozi ya dondo doza mbonile bombaba ndo azimba likiti ewa sasa bas abonge Mheshimiwa Said Muhammad ngamuoneso uka Ahmed Abdalla ensu yaba usoja hunu wa mahami wazijua haukaimba binambiwa sira tuzalwa kabatsi mndu yakahanza kena mfule pani usiku uwo zitsinzo Ahmed Abdalla pia tasha babaka ujunda na mfule katsujwa nguifanyoje asibanu Ahmed Abdalla atendeza madomo masuma zima honda tasi parezitilwa baada waja mbene 2000 wa mahame wa mkabili hunu wa mlahiki do wakaujale shairi rakaulisha banu la Sheikh Maruf hafidhahullah yakaumonesa wa ujisa ula harumwe shinri hawange aronombi romele no Said Muhammad izorazi shaleo shaga mina nongobo kaonga mzono aja mtujwa kamida ujidanganyo Said Muhammad serikali wafikiriza nongozi inu za habari za culture arlo nao enrumeija ini kwa waziri waziri lona ya mahame waziri hardi hapara mndu endo ansi meri mzamani ya kabanu hampara yende ya mrume wa mbeni abongabo poto yabo Said Muhammad hauko wangazi jao kaurongo wa mandeheza chijamunye henda habukuja joruma
handani suala ija kiburi yokaya ewa nuwaziresha mzia yatije mbeni ya jauzisa wa mbeni moyanzo ya jueza mbeni ya mwa sha ezazi ya waziri yake kata mdumbe nindi handani ilonde le poto kula jayabo le poto la bili emera mzamani kujajo kubali mndozi hamadu wo urumanuo hedambeni no uni kwa waziri abombe izale twani harumesu alayyo haukaya leo tindo handa serikali wajao kambeni odore mwa magoma au leo sanzi hali wajao kambeni odore mwa magoma enusu ya hayo ya pasula shao muhimu mushkile lo harumesu alayinu ebanu bosedi Muhammad hakika Mwenyezi Mungu owandu wa mahame wadingo konseye raisi wa daula usadi Muhammad watingo urengala kile ya manyoma ili nabo wajawabu ego baleta salama nyomenji hawaibwiriele haukale goba wambeni walirumia wabanu gilo na manyomenji alanzwali bulala kile ya manyoma ili usadi Muhammad alanzwali bulala kile ya manyoma ili zunradu abonge Ahmed Abdalla amonzono ne sababu mfano ukaya mahabba raisi wa daula yonesiwayo harumu mji unu okwa jojo mrabi habure shabo ngabondongoyo hauka Ahmed Abdalla bo yafanywa zinu zenongobo za kenda zale hadi ngoni esibabu baada raunishiwa lokata ki hakabana mbwani hapana Said Hasani wa Said Hashim yazimujo mrehemu hapana nali mrujaye hawapara ho hahe henda wambio kaya henansianja ma mercenary yoke la watabuni nganzori fikire shauri ma mercenary wanu alimrujai na Said Hashim Said Hassan wa Said Hashim wajusemi rongozila ndesa ilawiyo wanjabeti salama waparisem zeba ala Ahmed Abdalla amamo kaya Taqi Abdul Karimu uhendelo mbio za husi sabonzi akawala wale ukaya mamercenary wala warengo ka ila hifadha ya Ahmed Abdalla naranzita kingu fikiri tartibu yoto mamercenary labanu ka mamercenary la karundu razia wenzao abo wasa warengo abo wale wanamna yokendri abo takingo nzo asisa Ahmed Abdalla bonsi wabalaze nogozi le wende wamba Ahmed Abdalla basi wenda zaba Ahmed Abdalla ngabo mndu yakabeti salama haparataki hamba ngabo watilo mchujwa kango jovua habiri haja honjaba lamba ai aritswa magari jomjaba numnibiri lamja nekemwa bazona hamba kamjamba zinrwaji bazimana Rais Ahmed Abdalla yabo nekemwa bazona hamba kamjamba zinrwaji hamba shanga mwenzangu baunuti wangu nanyi unu Ahmed Abdalla rumiza takika jarejei harejei bana mbwani Said Muhammad wayarejei bana mbwani emasuya wa haporani mzungu hamba ukaye nababanu jokangawe enabanu jokangawe roha enababanu jokangawe roha basi Mwenyezi Mungu mrehemu miongoni mwe wandu wakawirila taki mjomba tu Kapiteni Udin Mudini wa Said Zakia
rahimahullah hamba takuka aborangale gari wenzaho amgabiru atimbeni hambarangale gari wenzaho mbeni shabuwe porta hiyo uniheneze mwenjeza he nyumba urengale gari wenza mhudi na hamrini balaka hansi ila namrudha lizubu bala liparseta likaanza aljabala litondoleta kibala kalijamparisa Said Muhammad abondo baba nutaki akujafanya msafari ya vile hata ya tale France nze France basi baada ya Ahmed Abdallah akabalwa ujambeni banu kuongabo jeshi ya domba Shehawadini atoka kaza Shehawadini jeshi sana mdu akamrambi akamdu mwema ka batambo kabe sehafu hatodo amba Shehawadini Henry wo hamba kabaja hakomandi makemdu adhan hambe mazefa kabaja hakomandi makemdu adhani kabaja hakomandi ma basi Shehawadini uo hadungana nando hadungana na Ahmed Abdallah wajambeni banu wakauja akaudoja yao na Allah rehemumze sharafa basi hambe mastajabu na yao neshe ora kararengwa Ahmed Abdallah arengwa sho neama hamembeni bala bahemo ya jaya fanya takize ngozila basaka ujambeni hata wallahi ngubirano wandu jau hata mnuka gawandu hama kwaja kaujokola rais dakika hatutulo arabonsi Ahmed Abdallah damba munrede nayi mnamba nrabo mnihadaya mnibambaze ya Jonify abonge eshewo ishonga bo shirazalo ezamaza za raisi azaliwo raone mahaba yamze muhadishafu namna ya mrenga raonele bango lambenile namna la kaujaza sababu raisi wote Said Muhammad izo rikana nkarara sharizi wono abonge hizo yode hali ya hunu okwadora bihamrubure sha emasuala ngayo menshi wanu mimi Said Muhammad heza jirimbeni ze komanteri zongizo zinchi ngabo waba raisi kana ujahun olewa ngabo baturambo kaya garanzori birema so yabiro no watede banu ne janibu yo Said Muhammad yongyo nandu wenji wakao ezitwazi vi akili wele wao kaya ilondo solo amari biro de manabo kanga bweta sabo Said Muhammad shella kilanzo ibula sheta saisho wandro anungu ambonda abo ukasheta saisho mwanzo ashibule hala kile amanyoma yini Said Muhammad ewengo onokakika omjambeni nukamira nzida balata leo watungojo kafe watungojo kabjefe ngoma za kitamaduni watungojo kajofe karnavali bo Said Muhammad singabo randrongo rajo hala hitwa yo enterebo kabo Said Muhammad ya mahame wonsi kab atenga jakamili bangaro nao asina bloku yafanya ni mamadu yabo asina bloku lo bala Said Muhammad yafanya ni mamadu bo kaonge na mikataba yabo hena mrazo afanya Cesariani basi atarwa lao mbajini bo Said Muhammad andungu ala wantamba jini ya juyu wajambeni banu harumwe bloku lo yabo wafanyila Cesariani Henry realiziwi kumenga singo tosha mano ka operation zihizine shabu hambwa zikume dabo fanyoza nsunda ruho ho shambroni ne malalao na entretio fanyilwa ezango fanyilwa la zontipia haramange kawo zikume moroni zihumengwa mirandaru namba hindu bata mporo shambri ambwa hafuba hambwa mapesa kajabuha kajafanyilo operation hafura eremwa abonge hela pitali yonge jazao heblo kumhadali swali yekaza yabo karena risifu mbarche madali swali hatifumbula asha Said Muhammad abonge na tsahe wingu wa yeshi shaya boje izoro nao abonge bo Said Muhammad na harimwe tarehi hai Mamadu kajakaya wananataki haramafoti hanafoti sham hadali swalihi sheta sayaka yakaziziwasho
hatota hema nyombo mbaba atota hela kile akanema nywa hecheta saisho hashibuwa madali swali nge hanyonyata leo nge hanyonyata leo nge mrasubuti ya ruma mema za samitira ngo kali ndara embeni ti nasibanu garisha magomadi ho yabo henu siku yabo hakika mbeni danganyiha sacrifice la yonti pia rowatinwa emiro rowafu mware zo pia zitsojiri mbeni zo hasara za tsojiri mbeni sikoja zifengo maza kitamaduni ala kulli haya gabo suala yasa yabo kawo mbeni siramuoka hakika bankwa tuwe ngamrumu hili Henry shaturaka yabo tijau kazijamkinishi alikarana kaya kazijamkinishi ijamza abudu kazijamkinishi ataze nugozo zonsi pia ngabo mrongozi wakao ngebido mruyelewe era isingo dungo nando buja hunu hakika engudungo nando awaba hayo geri civili wa mbeni wa jowa tilwayo abaheli mnugu soja magena nduzahe yakabala no kazi jafanyishiha ko ya johambabaha ya imamulo ya mahame yani kwamba wa ya waziri yokale wa wode ajoka imamu hambaka chuta hambeni yabo busadi Muhammad ya imamu joka balaza luja ngedau ko wonde ajoka imamu ngalewa nao no hamba watanganyi hashana boda wamba kwa chahana mjamba mbeni ngono haruma wa mbeni no haparado hapareme ramzamani dizonda kirare ndwende heza kaja to mambo kande heza tija munye henda ibanweza jozi ya waziri wa heza habari za bonze uka ujambeni ujambe ukubali wa uharazi wa indi zenogo uziromo da pia no haja hunu arumatati maza kamsiri na juma zamzaze wa ambassador kalimu we hafa ishajo mzi yake kaja abonge mimi hakika mruya tsinelewe nayi awarelewa nayi batsima wanu kabanze jani bungizo mimi wasana mabadi kabonogo mimi na johalasha hitwa mimi tukuna johalasha hitwa rambe risanerunre mbarogoyo rikalme tsoheleza welewe rikalme nusuzanya nyasukaya bomba elakilewa wanzo wa buleo mwango huo utimwe manyo narikubaliana ribweshe tasa babaja shabo kahendezahe sheya mahame nengazicha ngwarejo banu heze ndongo izo shuru zinongo za jodo hamba zure za jodo hamba tsainunga mona amahame banabaha eni mrulo namwanolo mwade zembwade za kimwana karitsina mbabanu bobiri karitsina batorti majumba ya ukayati yabo seni Muhammad akamnyezi Mungu archungo jari badilwa na mlalangwe so jari badilwa na karnavali au ripensa mbwadi mraji alambe zo jiba nzahe mimi hoa fikira yonsi yao yandanie imamu udo harimu ya mahame wonde wazirulio hoi yamba hamba tusofumbeni yaboresi wada ula imamu jo ubalo jaundo ngeda hu kabo kabati alonao abo mimbo sani maminchushu doelewa yenzi yangionda alonao honge mbabanu yabo garonombi romede nuangazi jamba sheama eushono ho wabasadi Muhammad ekashama eushono ho
Honge rais wa daula katina noho waru mwesu alayinu yode mano kashiyama nishoka shitorubuha abonge hizo mimi haifikira hiyo nswaminu kanga mndu uhidibo hizo kizo nadokendi beshwa tijidere simda hubi ngujwa ema yejawno mbeni heza yeshe sani mabaru abushi yabo embantere ya Mohamed doto kardira dore mwale salale doto nera dore mwale salale banu wasani Mohamed in arudu ya sha sani Mohamed ticha no iranzida balata leo sacrifice za jiri hunu anye muamala za henda mama izo ndukuja ka mabo shukura mnyezi bonga zibadilona ndo nemba hainu nyamashiyani mbosadi Mohamed mfome dole nyamashiyani mbosadi Mohamed au yoba moto yanda mbeju sadi mama nyamashiyani yoba moto yanda mbeju yokende faumeni onge kartsuba swambe dole swa nyamashiyani abongabo ze nyama za serikali au jao sadi Mohamed abonge wodo musanifu heza rongo sadi Mohamed enrumeija edaru nadwa yuparwa ojilianar mwesu alayiyo surana wambeni wambando amba zala magamzona watende warongowa badala lao jumani za habari za investiture ya kesani wambeni wamba inshallah taala gejo fanya usikujo kafanyiwa wabo Mwenyezi Mungu ejo jelwa ende etsuhanza yatsende shaka bati amriyo rabo yabo abo yo sekleri au kake sani hajaritola mafu kesana bagene mjwaye zinonda hunu na nizongizonga manaye gutsobi hano wanaanya wamvoti ukarikarjajo kaho banuwe hanza mbeni ja usharso jobe hamera mraji ajaune somju wotungu zekashe yazibaliye bale heli wakawapanga emerajo voto abantu yabalaze kashe yende adokanizo yo ata ombeni woro singiza bala ne ondo mane securitas haleba meragenda aribala warimisa homdo mzima ndauzalamia aribala warimisa homdo mzima bosadi Mohamed yo mengoni mweza projet yo de mano ka prefeoi abageta yari prefecture ka harmale ko balila ale ko bazidu lenge tayari ke harmale ko balamwe roba ya chohani lono si hata paka kubalwa nyumba harmwe Mohamed no mukayo prefecture kanzi wambeni wajwa heleo badiga dada nguchihiro ezahe warejaiwo yanome wajuzi woi wa waziri wa habari za ndani yarenge badala ya fakiri bada na fakiri marazinji fakiri yari yarenge decision hiyo fakiri ya haraya halafu esele wende harmo wanyomeni woni kangu jo wakubalia awambio ka hamwenze baka mtsundi samba ambana mwende baka mtsundi samba mudemu ajwe mdujo kafa banja parozi shabahan amanzo mje na bibi akao karja yo bibi anziro bidana jidia ndo anwa kanza anzo wefanya remole bavulie bomba banu hoka kwa nafshinda banuzo tsirongo suone wallahi shemwanangu yajofanya stress sadi mama au wallahi basani mama yo emission honronu kawatowe zanongo izo zitike hunu mbeni bana abange tsono bombaba iza jomba zjomba shatsono njajora nouvelle kirta sitse ewojewi ojabarindi ehunu hobirandwanga babirandwanga biharumwa mahame wahimiliwa wakama prefi wafa hotoka wando wajawanzo wakarma zanongo zwendi izinzifuindi abange hizo izi habari zo bosari Mohamed zo zijambeni ezahabo hizo bosari Mohamed zirora zumu hokaila kile hiyo ke na ubwashe tasayisho eta kile ya manyoma hili neta sasilo na manyoma enji bosari Mohamed mifano ngiyo tsabando banu kamuhada aliswalihi kaja kamwanziwa hunu shaho zisa emongo ula obulaje hondwandu wakana roho njema
haonruno hoa zimfulie la kile ambale gobalila mnduli bwaja hajalibu ya musallim salam ehone sojisa ukajo ne sojisa useni mamari sojisa azima nizoga rujawe zabir abongo wananyasi wanu gwanzo warite harma problem waripwesheo ajoka ihoweshi yo kari beni wede ukarema magoma wapansa mbuzi jazikahonea wapana mikatasi dwadwayi andwende wakahivizite haye daula pieja iho sudadui hine manatsu kaija halendi kade namna hii hawana gena soda mijia kitamaduni ngio minji tijau ya kitamaduni ngio minji shami himi eza hemi tabano jawo kotida mibara na we ekaela kile watsofa la kile yobale gobayino kali jobu sema mama na mingami na yakinyo kanga wazitwandrazi zinji zilobo mjijubana wajoshida wasula jewenji wage amedabdala tendeza domo eduna ziju shakar chujarre mabolo ona hunenu skotsore mangoma za kitamadu ndele bango la juilo masampa ngaotsore mangoma yao hulazira bweni asa demotso dore mangoma wongeza ripuza tsingoma za kitamadu sikuzo tsobi yazwazi wamba hinu sikunu hotsodi ya magoma yabo akamyezi mimi demdumdu hazi ya ruma ajamba ari ahunga honzo kuja hure mama goma le 5 juillet ha sama ila kila tindi abonge minga mwiliyo banu sene Muhammad amwiliyo banu okeri salaniyo mbeni ke nafakar navali kodo ke nafakar navali lamlalangu la hawla wala quwwata illa adhana Allah min dhalika sene Muhammad hauka yo mulio nzirwani yoraremwa kaboricho lo dharau. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.